комиссияи литсензиякунии Федератсияи футболи Тоҷикистон имсол кори худро аз ноҳияи рӯдакӣ оғоз намуд. дар ҳузури раиси ноҳияи рӯдакӣ масъалаҳои марбут ба фаъолияти дастаҳои рангон ва куктош ва албатта вазъи феълии варзишгоҳи ноҳия ва омодагии он то мавсими нав мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. бояд гуфт имсол ноҳияро дар лигаи якуми мамлакат дастаи рангон муаррифӣ хоҳад намуд ва даста дар ҳаҷми 2.5 миллион сомонӣ аз буҷаи маҳаллӣ дастгирӣ хоҳад ёфт. ба гуфти ҳикматуллозода Абдуғаффор раиси ноҳияи рӯдакӣ, буҷаи ноҳия имкони ба якборагӣ дастгирӣ намудани ду дастаро надорад ва дастаи куктош ки мавсими гузашта лигаи олиро тарк кард, усулан ҳамчун як дастаи мустақил сармояи худро пайдо кунад. албатта куктош бидуни дастгирӣ намемонад ба шарте ки бо усули худкифоӣ бештари хароҷотҳоро ба уҳда гирад. раҳбарияти ноҳия бошад ба баромади хуби рангон дар лигаи якум умед мебандад. بعد از بخوری با رئیس ناحیه رودکی آمدیم به ورزشگاه مرکزی ناحیه و باید این نکته را قید کنیم که ورزشگاه از نوسازی شد و در افتتاح آن سرور دولت محترم امام علی رحمان شرکت ورزیدند و حال حاضر هیئت کمیسیون از وضع فعلی این ورزشگاه دیدن خواهد کرد. البته در قیاس به سال قبل این ورزشگاه کاملا نوسازی شده است. جای نشست مخلصان بالا پشت شده، از جانب دیگری میدان نیز جایهای نشست بنیاد شدند. این زمان باشد در ورزشگاه کارهای آمادگی ادامه دارند. تا امروز ما آمادگی جایهای نشست را آماده کردیم برای مخلصان، برای ورزشگران احتیاطی. عوض نمودیم بالا پشت ورزشگاه را. جای 1000 نفر برای جای علاوگی برای جای نشست انا آماده نمودیم جای شستشو جای لباسی بازکنی ورزشگران را و چمنزار را برای کنسرواتسی 2024-25 ما کنسرواتسی گذراندیم. با در آینده نقشه آمون است که زمین را کمپاشی کنیم، چمنزار آمون را به لیگای یکم تیار و آماده کنیم. диққати вежа албатта ба чамани варзишгоҳ дода мешавад ва ба гуфти мутахассисин қабл аз қумпошӣ намудан болои чаманзор дороҳои махсус пошида мешавад. аз рӯи гуфти мутахассисон ҳоли ҳозир дар чаманзори варзишгоҳ дороҳои лозима пошида шуданд. дуруст аст момаҷон? бале бале мо пеш аз хумпошӣ мо аввал майдона барои мулоим шидани замин дорои нитрамафос мезанем ки замин мулоим шавад. агар соли дароз бозӣ кардагиан сахт шидагиай ай болои хум занем агар афзоиши алаф дер мебирояд, дер мешавад. ана барои тез афзоиш ёфтанаш мавсими баҳорда тезтар сабзиданаш мо замин аввал мулоим мекунем, баъд хумпошӣ мекунем. хумпошиш кай? хумпошиш баъди дорура задан баъди 20 рӯз 20 рӯз пас аз дору задан мулоим мекунад, замина ранги пору мекунад, хича таъҷҷӯ шуда, баъд хумша мечӯшем. хума мечӯшем аистак мулоим шида авҷи алаф баландтар мебурад, тезтар мебурад. хуб гуфтан мумкин аст ки то оғози мавсим мана ҳамин чаманзор пурра омода мешавад? мо ҳаракат кардем ки ҳамира тезтар то мавсима сабзунда гирем. мавсим ку барвақттар шурӯъ мешавад. ҳаракати мо барои мавсим бо ки мо барвақттар дору задем шунем. дар раванди санҷиш аъзои комиссия эродҳои худро гуфтанд ва акнун дастандарткоронро мебояд то онро бартараф намоянд. хуб мана комиссияи литсензиякунонии Федератсияи футболи Тоҷикистон аз ин варзишгоҳ дидан карданд. чӣ камбудиҳоро онҳо ошкор карданд? камбудие ки яъни замон мавриди баррасӣ қарор гирифта ошкор кардану гуфтанд масъалаи масъалаи чаманзоркунии стадион буду, баъд масъалаи рӯшноидии ки ҳамин масъаларо гуфтанд ба ҳар ҳол ҳозир дар ҳолати хуб ҳасту ба ҳар ҳол барои эҳтимолӣ бо ваёи иловагӣ насб кунем хуб мешавад гуфта ҳамхел пешниҳодамона ҳозир доданд. мо кӯшиш мекунем пешниҳодро ҳарчи зудтар дар муддати кӯтоҳтарин
бартараф кунем стадионона барои бозиҳои сатҳи баланд омода бисозем. дар ин ҷо мо ҳаракат дорем ки то саршавии мавсим варзишгоҳро бо интернети баландшиддат таъмин намоем, ки дар айни ҷараёни бозиҳо метавонем ки мо бозиро пахши мустақим пурра намоиш диҳем. ба гуфти сардори дастаи рангон, даста кайҳост ки омодагиҳои худро оғоз кардаву барои баромадӣ бо муваффақона ҷиддӣ омодагӣ мебинад. мо баъзе мушкилиҳо буд аз лигаи дуюм ба лигаи якум гузаштан, оиди маблағ ва оиди ваё будан. Ҳозир мо ёра тасмим гирифтем ки дар мавсими лигаи якуме ки ҳозир мо бозӣ мекунем, ҳам маошҳоро баланд кунем, ҳам маошҳоро дар сатҳи хуб баромонем ва бозии хубу ҷолиб нишони пешкаши мардум кунем. албатта барои баромади хуб дар лигаи якум дастаро мебояд маблағи зиёде сарф кунад. мақомоти маҳаллӣ чунончи гуфтем барои рангон болотар аз 2 миллион сомонӣ ҷудо хоҳад кард. 2.5 миллионе ки аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ ҷудо мешавад кифоя аст ё на? дар лигаи якум ба ҳар ҳол дар сатҳе ки агар бихоҳӣ ки бозиро хуб бароб монӣ 2 миллион ҳам камӣ мекунад, ба хотире ки мақсад бозингарое ки дар майдон бозӣ мекунад ҳар кадоме ба худаш як таби дил дора, як нозукӣ дора, як ваё дора, маош дора. барои ӯро ба нози дилу кор кардану вай кардан ира асосии масъалара маош метавонад ки таби дилиу нози дилиуро бардорад. пеши даста бошад вазифаҳои ҷиддӣ гузошта шудааст ва раҳбарияти даста тасмим дорад тамоми шароитҳоро барои ситоди мураббиён ва бозингарон таъмин намояд. масъалаи рушноидиҳӣ дар кадом поя қарор дорад? зеро тақвият мехоҳам фикр мекунам. манораи равшандии мо ҳозир насб кардем, мо 80 дона рушнои афганӣ бо илова 20 донаи дигар бо илова менамоем барои бар сатҳи баланд гузарондани мусобиқо ва талабот ҷавобгӯ бошад. дастаи рангон кай метавонад ки тамринҳои худро дар ин ҷо шурӯъ кунад? дастаи рангон тамрин мекард то айни замон. ҳозир мо муаққатан варзишгоҳро барои омодагии консерватсия рафта истодааст манъ кардем. баъд аз ин баъди як моҳ метавонад ки пурра омода бо тамрини шурӯъ шавад. дар пеши дастаи рангон аз ҷониби роҳбарияти ноҳият танҳо як чиз бурбуриҳо дастаи рангон ба пеш. дар сегона ҷо гирифтан, чемпион шудан. Чӣ мо тасмим гирифтем ки бояд ки ё ҷои намоём гирем, якум дуюм, мо сеюм дигаро шуда вай қаноатманд нестем. мо дастарам хел дар ҳолати хуб, ҳарчие ки бозингарои мо, ҳарчие ки футболбозои мо ки чизе ки меган, талаботе ки меган, мо ба ҳамон талаботҳои ҳамо кардесем то ки дастара дар ҳолати хуб омода бисозам. баъд аз оне ки комиссияи литсензиякунонии федератсияи футболи тоҷикистон кори худро дар ноҳияи рӯдакӣ анҷом кард, мо омадем ба шаҳри ҳисор ва аз варзишгоҳи ҷавонии шаҳри ҳисор ки дар ин ҷо дастаи шодмони ҳисор дар лигаи якум бозиҳои худро баргузор мекунад дидан кардем. ва айни замон ин ҷо комиссияи литсензиякунонии федератсияи футболи тоҷикистон бо роҳбарияти шаҳри ҳисор мулоқот карданд ва дар ин ҷо бархе аз масъалаҳое ки ба аз навсозии варзишгоҳ ва бартараф кардани камбудиҳо дар варзишгоҳ марбут ҳастанд мавриди баррасӣ қарор дода истодаанд.
به خاطر رسیدگی با مشکلات و حل مسائل جای داشتن اجرا کننده وظیفه رئیس شهر حصار ناصر زاده جبار با هیئت کاری در ورزشگاه جوانی واخوری انجام داد. در این دیدار اصلا مسئله مبلغ گذاری دسته شادمان، نصب نمولوها و نور افکنها در ورزشگاه مورد بررسی قرار داده شد. در اساس دستور و سپارش‌های فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان که در شهر دوشنبه برگزار گشته بود، ما مرحله به مرحله با کمبودی‌ها را پورا اصلاح کردیم و تنها برای نصب نمودن تابلوی الکترونیکی نبود تصمیم گرفتند مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار تا برگزاری بازی‌های نوبتی تابلوی الکترونیک پورا نصب کرده میشد و این چنین که خود شاهد هستید روشنایی کنی ورزشگاه با مرام ادامه دارد. با گفت دیرکتوری مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر حصار دوران نرزولایف، از جانب مقامات محلی حکومت دولتی شهر حصار برای تعمیر و نوسازی ورزشگاه مبلغ‌های ضروری جدا شده و عین زمان اینجا کار در چمن ورزشگاه جریان دارد. تا این دم در همین میدان جوانی زیاده از 256,000 تومان از مقامات در اینجا تعمیر جاری رفت، تخته بندی و پنجره بندی و عین حال بود دوام دارد. کارهای همه چی کردن از نوسازی دوام دارد. ما با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار یک جایگی آماده کرده ایستادیم برای موسم نوی فوتبال. دلاور شاه آرزویف دیرکتور کلوب شادمان میگوید بنابر سبب کارهای آمادگی در ورزشگاه جوانی دسته شادمان عین زمان در شهر دوشنبه تمرین‌های خود را برگزار دارد. دسته کلوب فوتبال شادمان حصار از اول ماه январ سر کرده الکی با موسم نو آغاز کردیم. حاضر چخیلی که دیدید میدان ورزشگاه جوانی حاضر که در اینجا فوتبال اساسی دسته شادمان حصار میگذرد برای کارکرد کردن تیاری آمادگی دیده ایستاده‌ایم. تمرین های دسته کلوب فوتبال شادمان حاضر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه گذاشته ایستاده است. برای انجام وظیفه‌های بزرگ باشد شادمان این موسم مربی با تجربه اهل‌دین توردیف را دعوت کرده است. با مربی با همه معلوم اهل‌دین توردیف و یاردمچی وی علیجان توردینظرов در تماس بودیم. سه روز است که ما با آنها در یک جایگی در شهر دوشنبه با دسته کار کرده ایستاده‌ایم. روزهای نزدیک به رئیس شهر ما این دو نفر پیشنهاد میکنیم کارشون در همین دسته شادمان حصار آغاز میکنند. یعنی مطمئنا گفتن ممکن است که اهل‌دین توردیف سرمربی دسته نوی شادمان میشود. بله در حقیقتا ما الکی همه گپامون گفتیم. البته برای برآمد با موفقانه شادمان را باید از لحاظ مالی دستگیری نمود و مقامات محلی حکومت دولتی شهر حصار در یک جایگی با سرپرستان جدا نمودن بیشتر از 2 میلیون سامانی را به دسته شادمان پیش بینی میکنند. در ادامه سفر از شهر حصار ما آمدیم به ورزشگاه مرکزی شهر حصار، میدان خانگی دسته برقچی و البته چگونه که میدونید در اینجا منتخب ملی تاجیکستان هم بازی‌های بین المللی خود را دایر میکند. عین زمان در اینجا کارهای بنیادکاری ادامه دارند. این ورزشگاه با امید برگزاری بازی‌های دسته برقچی در چمپیونات داخلی و بازی‌های بین المللی منتخب تاجیکستان دیگر بار از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان نوسازی می شود. تا امروز از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان یک لایحه بزرگ عملی کرده شد جهت عوض کردن چمنزار ورزشگاه مرکزی شهر حصار. قبلا چمنزار این سنی بود و حاضر پس از
амали сохтани лоиҳаи мазкур чаманзор табиӣ шуд ва ҳозир талаботҳои созмонҳои байналмилалӣ ва умуман дастаҳое ки дар бозиҳои байналмилалӣ иштирок мекунанд яке аз талаботҳои асосии мавҷуд будани майдони чаманзораш табиӣ аст ва корҳо рафта истоданд ва боварӣ аз он дорем аз рӯи нақша ҳамин хел ҳам аст аз рӯи шартнома ҳам ҳамин хел аст моҳи марти соли ҷорӣ аллакай пурра ба истифода супорида мешавад ва боварӣ дорем ки бозиҳои даври аввали чемпионати тоҷикистон баъзе бозиҳои чемпионат дар ҳамин чаманзор дар ҳамин майдон баргузор мегардад лекин барои баргузор намудани бозиҳои сатҳи байналмилалӣ ва бозиҳои дохилӣ бозиҳои чемпионати тоҷикистон бо корҳои зиёддорӣ дар он варзишгоҳ ба анҷом расонидан дар кор. албатта аз навсозии дохили варзишгоҳ як тарафи масъала, аммо бунёду навсозии атрофи варзишгоҳ ин масъалаи дигар аст. барои амалӣ кардани ин лоиҳа барои гузарондани бозиҳои сатҳи баланд ба мо зарур аст ки албатта ба ҷуз аз чаманзор бо дигар иншооте ки ба варзишгоҳ тааллуқ дорад албатта ба тартиб оварда ба талаботи имрӯза бояд ҷавобгӯ бошад. бо дидан аз 3 варзишгоҳ дар 2 ноҳия комиссион кори дурӯзаи худро анҷом кард. акнун дар пеш сафар ба шаҳру навоҳии дигар ва дидан намудан аз варзишгоҳҳои дигар моро дар пеш аст ки муҳтавои онро дар барномаҳои баъдӣ ба шумо ҳатман хоҳем гуфт.